Rešio sam da predjelo, glavno jelo i desert sve bude meso. Onako u skladu sa srpskom tradicijom, a mi sada nudimo, bolje ćemo mi ribu da mu ponudimo nego što ćemo mu ponude Francuzi, Italijani, Grci ili ne znam ko. Tako da ćemo mi ovde večeras uz dobro srpsko meso da prodiskutujemo sve ostale važne teme i još jedan put velika zahvalnost predsjedniku Mišelu na poseti Srbiji i na poštovanju koje je prema našem narodu i našoj zemlji pokazao. Sido, kao brod dolazi vikinski. Sido, postavljaj Bog te vidu. Pazite, onaj dolazi kad se najmanje nadaš. Odje dare daznal šaren sos, paradaj skrombi bar, fine šnice, kompromisne, karabatak šlagom. Nesto čurke, ne znam šta prase, gde je čurka, tu je prase, da onda sorte razne tode i rezanci s makom. I kad se samo setim, on se neka dobro jelo baš, ha 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 ha, ha